Jotono no lam sogwani channel lo kai tomung no norok ani channel lo subscribe khalaya ko ka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos nga phaji tini kaisa ketal notification ailenai o notification ang kai staff selection commission ni bukhakti rejakau notification ginoro video no paithak jora te nai tong de ka saimana ni bagai nga phaido official notification ailaina omokai to official notification o notification rijak mani abo angkai to staff selection commission angkai oro je notice rijak pani o notice angkai junior engineer civil mechanical electrical examination najangnai abo angkai 2024 ni angkai o jagao online application khlaina ni chengkha abo angkai to 28 tarik March ni simi angkai last day tongnai 18 tarik April 2024 angkai o jagao naidi tentative schedule rejakha CBT ni bagai angkai o jagao 4 tarik rejakha tai 4 tarik tai 6 tarik rejakha o jagao tai je tentative paper 2 ni bagai angkai abo ulo sajakna hini sakai oro toll free number rejak tongo norok kerengmano o jagao details post ni tai essential education qualification rijak tongo naidi oro organization tongo border route organization o jagao JE civil tai electrical mechanical tongo o jagao degree civil engineering khlajak tongna nangnai angkai hayaka ban norok diploma khlajak tongkhangka norok ni 2 years ni experience nangnai ei singkangkai up to 30 years jakha oro kwbangma organization o tlangjaknai junior engineer civil mechanical tai electrical oro naidi central public works department CPWD tongo tai kwbangma organization tongo jagao oro vacancy rejakha sini ST rok ni bagui naidi name of department o jagao BRO tongo border route organization o ST rok ni bagui 36 ta post tongo tai CPWDO tongo jagao sini ST rok ni bagui 9 ta post tai Central Water Commission rogo bo tongo norok nainai ango PDF to rirwano video ni description o norok download khlainai di o jagao age limit tongo age relaxation kai to sini ST rok ni bagui to rijak tongo abo angkai sini ST rok ni bagui angkai to 5 years kwbang phano kuno yang norok apply khlai manai o je post ni bagui angkai norok apply khlai di qualification tongkha angkai to oro bahai ke apply khlai na angkai official website o thangai norok online apply ma khlainai ango video ni description o apply link ri renai norok thangai norok sakang registration khlai norok apply khlainai di tomung no norok ni qualification tongkha angkai norok apply khlaina musung tongkha angkai gang o video ni description o ang rirwana link ri renai o PDF tai official link o jagao exam center angkai sini Agartala ono exam center tongnai angkai SSC ni exam angkai to Agartala ono exam center tongo angkai norok o exam ni bagi norok Agartala ono rimanai o jagao naidi je scheme exam ni scheme tongnai a jagao paper 1 ngai kaisa tai kaisa paper 2 tongnai paper 1 CBT nongnai computer based test o jagao general reasoning tongnai 50 marks general awareness 50 te 100 angkai je branch ni tongnai abo angkai general engineering oro tongo 2 hours chomoy rejaknai CBT paper 1 ni angkai paper 2 bo CBT nongnai computer based nongnai abo part A wo angkai tongo part A part B part C oro civil electrical mechanical rejak tongo abo angkai 100 question tongnai 300 mark ni tongai 2 hours rejakha oro syllabus rijak tongo abo norok nainai di syllabus to rijak tongo angkai ango video ni description o PDF free rekha kai to norok download khlainai di kahamkai taisa poriman yagulo norok apply khlainani musung tongkha angkai to apply khlaina di te o jagao terms and condition rok bo rijak tongo o PDF o norok terms and condition rok kisa kahamka poriwoi norok tomung apply khlaina musung kai to norok apply khlaina di angkai tinin bagam sunung sito